mwaka gw'Enkumi-2023 itendekero lya Bishop Stewart University likakwataniza n'ekitongole kya Mastercard Foundation batandikaho program y'okubangura abeegi abarikuruga omu kampu y'empunzi ya Nakivale kubatendeka amashomo nk'okuteeka ebya saruuni eby'okukoresa za kanyabwengye hamwe n'endiijo myoga. Izoobe lya nyamwabazyo abaishiki barikwinganiigana na 5 n'aboojo 138 batungira amabaraha bwanyuma y'okuheza emishomo yaabo. Aha mukoro ogu chairman wa district Isingiro Turahi agize nkingi abazaire kuba kuheza kushashura fees bateekateeka ngu gwabo gwahwa bito omu buryo bushikire abazaire bashikire kukwatiraho abaana baabo baheza kushoma okwenda kubaheereza omusingi murungi. Abazaire iwe wahirwa Bishop Stewart yakukwatiraho omwana yashoma omwoga hati kandi utaza kumurondera omukazi kumujyango hati waheza kusoma uza kusherwa gira okuwamwongeraho. Ogu omu bigambo bye asiimire entebeekanisa y'okwegyesa abaana emyoga na munonga abo bari omu kampu z'empungi ekintu ekiyagira ngu nikiija kuhindura emiturire yaabo. We have a very big number of refugees in Isingiro. But if you are a refugee and you have some skills, you cannot be the same like the other one who does not have a skill. Kushoma Tukunda coordinator w'entebeekanisa egi okuruga omu itendekero lya Bishop Stewart University ashoboire ko entebeekanisa egi ebaasize kuhwera emyeto bingana 61 omu bwire bw'emyaka 2. Kutendeka twatendekire n'abaana 61 kandi cyayongera yo kutendeka abakugira kugira emyaka 4 so far twahirizaho emyaka 2 kwa mu myaka 2 twirize Bishop Stewart University twatendekera abaana 60. Kembabazi Syria orukora mu ofisi y'enganzi y'ihanga agizengwe namba mpanga y'abantu abarikutura muri Nakivale n'eminyeto kandi beetaaga obukugu okubaasa kugira ekibayitandikiraho. Is that if these youths are not kept busy, we are in trouble. Kibaya ni kuona vijana hawa hawana cha kufanya. Tuna shida nyingi sana. The good is when these youths are kept busy, are equipped with the knowledge and skills they need, it is a big boost to the general development of the community. Entebeekanisa egi neeza kumara emyaka 4 erikubangura eminyeto omu kutunga obukugu omu by'emikono. Amakuru agagasha kwa Ian akankwasa ahabwatayari West.